बरजरा साथागुरियाव बीपीएफ दोलोनि माइनरिटी सेलनि बिबानगिरि आरो मावथि जुथुम खुंदों। बरजरा जिल्ला बीपीएफनि माइनरिटी सेलनि बानजायनायाव बग्रिबारि साथागुरि गेलेग्रा फोथाराव गोनांथार सावराय जुथुम खुंनाय जायो। बे जुथुमायाव 1 नं बरजरा बियाबनि एमसीएलए मुनमुन ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानायजों लोगोसे बीपीएफ हान्जानि माइनरिटी सेलनि मिरु नेहाथारि सुल्तान आलम, जिल्ला माइनरिटी सेलनि आफादगिरि आब्दुल मानान शेख, जिल्ला बाङालि सेलनि आफादगिरि सुभाष चन्द्र चतुर्दर, जालाबिला बिसडिसनि बारग' मासिगिरि आबुल शेख, महामाया बिसडिसनि बारग' मासिगिरि बलराम पाल आरो गोबां बिबानगिरिफ्राबो बाहागो लायो। बे सावराय जुथुमाव बिटिएडिनि थागिबि गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरनि जेंनाफोरनि सायाव सावरायलायो। बीपीएफ हान्जाखौ गोख्रों खालामनो थाखाय एमसीएलए मुनमुन ब्रह्मआ खावलायो। लोगोसे फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव मोन्नैबो बियाबाव बीपीएफ हान्जाया देरहागोना रोखा होननानैबो फोरमायनायजों लोगोसे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि सिगांनो थाखानाय थागिरिफोरखौ होस्रांगोनखौ जों मालाबाबो मानिया होननानैबो बिथाङा फोरमायो। আজি আমাৰ মাইনৰিটি সেলৰ এটা বৈঠক আছিলে, ডিষ্ট্ৰিক্ট মাইনৰিটি সেলৰ এটা বৈঠক আছিলে আৰু মাইনৰিটিসকলৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে। বৰ্তমানৰ বিটিচি চৰকাৰে মাইনৰিটিসকলৰ ওপৰত অগাধ পৰিমাণে অত্যাচাৰ চলাই আছে। এইটো বিষয়ত আমি ৰাইজৰ লগত কেনেকৈ থাকিব পাৰি আমি পুনৰাই উত্থাপন কৰিব লাগিব। বিটিচি চুক্তিৰ 2003ৰ বিটিচি চুক্তিৰ যি চুক্তিত আমাৰ সকলো জাতি ধৰ্মক লগত লৈ কাকো কোনো ভেদাভেদ নকৰাকৈ আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে এটা সুন্দৰ বিটিচি, উন্নত বিটিচি সৃষ্টি কৰাৰ আমাৰ যি চুক্তি আছিলে, সকলো নাগৰিক সুৰক্ষিত কৰাৰ লগে লগে সকলোকে ভাৰতীয় হিচাপে মজবুত ভাৰত গঢ়াৰ কাৰণে আমাৰ বিটিচিৰ সেইটো সময়ৰ প্ৰধান বিপিএফৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বত যি চুক্তি হৈছিলে সেইটো আমি দোহাৰিছোঁ, ৰাইজক অৱগত কৰাইছোঁ যে বৰ্তমানৰ যিটো ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ, প্ৰমোদ বড়োৰ যি চৰকাৰ, নাগৰিকক, মুছলমান নাগৰিকক প্ৰতাৰণা কৰাৰ বাহিৰে এখেতসকলৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু সন্মান মানদণ্ড বঢ়াবৰ কাৰণে এখেতসকলৰ কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি নাই। ধ্বংস কৰাৰ মাইনৰিটিসকলক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে এওঁ ষড়যন্ত্ৰ চলাইছে। অসম চৰকাৰক এখেতসকলে কিছুমান মাইনৰিটি ধ্বংস কৰিব পৰা মাইনৰিটিসকলক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান সিদ্ধান্ত, উচ্ছেদৰ সিদ্ধান্ত এখেতসকলে লোৱাইছে। এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। বিটিচিত আমি সকলোৱে আমি একেলগে থাকিব বিচাৰোঁ, উন্নতি বিচাৰোঁ। আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুত। আগন্তুক নিৰ্বাচন মানে লোকসভা নিৰ্বাচন। এই লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি পৰ্বতজৰা হিচাপে এইবাৰ আমি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ লগত একেলগে আমি সামিল হৈছোঁ আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাবৰ কাৰণে পৰ্বতজৰাৰ পৰা সকলো মাইনৰিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো জাতি ধৰ্মৰ লোকে একেলগ কাম কৰি বিটিচিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত সবে সন্মানপূৰ্বক বিটিচি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে, পৰিচয় ল'বৰ কাৰণে আমি বিপিএফক এইবাৰ জিকাবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছোঁ। गोजोनथाव खौरां। आइ आफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथायनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाय बोसोरनि थाखाय आइ आफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि जेटी रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाय फसंथानाव सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन।
भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन, नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।